clear tu le ngai thla tu te nilai ni chibai le vek u le nimin lam hna lama kan boi deuh hleka news karonda theilova voin lama chuanin inda chhole don teila inke result te football thuleng te po kan ngai thla ho le donia tun trum chu ni zan lama English Football League EFL Cup semi-final first leg inke result tanghen bul tran don teila Arsenal team anchak zolova first leg a hian anmol Emirates Stadium a an mikhwal Newcastle United laka Sydney fain antloma andin mun acheta hle EFL Cup ni zana inkhel munom taka hian Arsenal lam hian goal sa tum somni pathum te meumai an neya amai ro chu tum danga an boina bok tlarmalama an thiam tok lova goal sa tum somni pathum te meumai neima se golero an khung mi alo anne Newcastle United lamero an tlarmalam an thiam thunga goal sa thi tum sari chau an neya goal khung tum ni an nei nge inkhel pumpui thira Arsenal lam an chung nung zoka amai ro chu mikhwal team Newcastle United thian hne na an changta zok anni he inkhela hian Arsenal in atira train inkhelan thunun zoka ma se minute samthum pasari na season kalmeka chetra mai Alexander Isak chon ache that achun zoma Jacob Murphy siam sang atangin sikhat faya ma an throina goal aron khonga first half goal dang lu bel lovin Newcastle United thian sikhat fayin ma an throi second half an hantrana Arsenal in game norma se Newcastle United bok an va nei leya minute somnga pakhatna English forward Anthony Gordon chon an goal ni na aron khong zui leya Gunners lam hian an sipur su thren tumin na takin an norleta hun thapo anin siam nola amai ro chu an tlarmalam an hriam tok lo an tur leta Sydney fine avan doi zoka an tang zui ta anne EFL Cup semi-final second leg hi thlathar ninga zanlai peldar khat le chan ve an nei le don na Arsenal hian final lu an du ni chang goal ni tal an khung angai don anne English Football League EFL Cup semi-final first leg kinel na hi zanin hian nei chun zom anile don na zanlai peldar khat le chan ve a Tottenham Hotspur mola Liverpool team chu an leng lut don team pahni te hi anin machon to ho han thlirin Liverpool an chung nung khop maya anin machon to hova Liverpool hi tum som ko pakhat te meumai an chaka Tottenham Hotspur lam hi tum som li pakwa an chak to thunga tum som li pali in hne tok an nei bok anin machon no ber hi kumliam ta December ni somni pani khan ani ya English Premier League ka Liverpool team hi Tottenham Hotspur mola an leng luta goal ruk goal thumin hne nan changa hemi ma che point season liam ta khan Liverpool team hian Anfield ta goal nin an lo hne to boka anin machon no panga Liverpool tumli an chaka Tottenham Hotspur tum khat che an chak thonga tuna anin machon le tura hen tunge chak zoka kan rin hlom le inke result lam kal san taila football thulenga lut chho vele donang o tun trum chu Son Heung-min atangin bultran thut maila Son Heung-min South Korean forward hi kan hria theu angin Tottenham Hotspur mangai tu kan ti kha ania Tottenham Hotspur amangai zialan tir lein ni zan lama khan South Korean forward hian Tottenham Hotspur tang khel zel turin kumsang ni somni parukleng dai contract azia belle tange nge ya Tottenham Hotspur tana tumza thum somni ain lan atronga goza somni panga khung tling to tu hi Spurs team tan hen ain lan zui zel don ti achiang zui ta anne Son Heung-min hi tun na ya transfer thuleng anei na sakhop maya season kalmek dai chau contract anei man awang khan season to ba free transfer in Manchester United emo Barcelona lam apan mai rin na alian manna ma se Tottenham Hotspur lama hian an captain hen contract har aziabel zui ta zok anne Manchester United lam point antlar nung lam thom chak an tumna konga Nuno Mendes chu an seng lut thei mai thei ni hin alanga Ruben Amorim an classic transfer kongka in hongmeka player aseng lu masak ber ani don ni tarlan anne kumsam ni pani mi Nuno Mendes hi Paris Saint-Germain lama ahlim lutuk lo ni tarlan ania United lama Amorim noya hin akhel thut ani poin thilmak ani lo turangai anne tun nai chawa Real Madrid le Liverpool defender Virgil van Dijk te chon seizom anni na sakhop maya hemi chungchanga hin Real Madrid lamin thuthar an nei ta
Virgil van Dijk chu senglu an tum lo thu an soita ni hin alanga Van Dijk hi kumlama au patto awangin Real Madrid lam hian in senglu an tum kher lo ni hin alang ta Liverpool captain Virgil van Dijk hi Liverpool hian contract har zia pui tumin tran an la meka an hlotlin pui thei ni chuanin Liverpool team captain an ni sui zel anga an sign pui thei lo ni ero chuan free transfer in club thar adu ber azom thein arinom Brazil forward Anthony po United lama hmun achang tho ni hin alang chhota ni zana ma khan thuthar berin atarlan dana Ruben Amorim amat chhop zinga tel lo nia asoi Greek club Olympiacos azom thut mai thei ni hin alanga English Premier League club ming tarlan lo point lo na ho an du ni hin thom aleng ve meka Real Betis nen soizom an ni mek bok classic transfer kongka in hong meka hian Brazil forward Anthony hi achuarin na alien chho tran ta hle Manchester United nen aning khel thuma chechia le aril ruwa pelotia an soimek Trent Alexander-Arnold point chantu anei chho ve zela Van Dijk an afak nuwa mi chan lama khan Brazil defender Cafu point aron chan vele ta Cafu chuan Trent Alexander-Arnold the tundin huna khovela player thaber te zinga mi animeka hei hi phadrol lavin keini lam point kan pom tlang ani football player te hi field chunga kan che that chang a uma kan che that lo chang te po a ve thin bok chumi chu Trent Alexander-Arnold ta po hin a ve ya mi hring tho ani ya chet fu lo chang te chu anei ve tur alom a mai ro chu ke ka ngai dan dik taka a khel dan te hi han en taila khovela player thaber te zinga mi chu alani renge tin ka fu chun asoi Arne Slot po January transfer kongka in hong meka player thar senglu itumem tin zona anzota Arne Slot chun hemi chungchang anzona hi changin Arne Slot chuan January transfer kongka in honga hian player in leilu le thral chui thil har satak ania amai ro chu hun tha te ni chan mi thar chu senglu kan ma mo chun ka the tho anni amai ro chu tuna kan team hi kan tha emema kan omna din mun hian engkim chu a hril chiang ome liam hi kan nei ve no la chumi thlak thei tu turang te kan senglu thei ni chun thil lomam tak ani anga ma se karil ru tak tak soitai la tuna ka player ko lai te a hian karin na ka ngat ani tin Arne Slot chuan asoi Spanish La Liga club Barcelona lamin salary cap wanga an chhor thei ri lo Dani Olmo point tu anei ro chho zela a chhuwa thut mai rin na alian ta hle ni zana ma khan thuthar berin atarlan dan na Spanish forward Dani Olmo hi Bayern Munich lamchan in rem na an nei pui to ni in tarlan ania Bayern Munich hian in an senglu thut mai te po arinom ta hle Dani Olmo hi kan hriat theu angin Barcelona in man to takin an senglu ta season chan ve chu tha takin ain lan towa ma se season chon hulama ero salary cap wangin an chhor zui thei talawa tundin huna chhor thei turin tran an na meka ma se an hlotling thei ri lo thung hemi wang hianin a chhuwa mai arinoma Bayern Munich a hian akal thut mai in arinom heti rolin Dani Olmo hi Manchester City lampoin an ngai ven ve mek bok Chelsea lampoin an tlar hnung lam thuam chak an tumna konga English defender Mark Gay chu senglu an tum ngei thu tarlan ania Crystal Palace in amanza tatana an chiar pau million somnga panga po the chu an tum nin da Sun football lam chun an tarlang Mark Gay hian du tu anga khop maya tundin huna Liverpool lampoin senglu tumin tran an la ve meka Gay hi a chuak thuta English Premier League club lian zok azom ani poin thil makvak ani arinom lo tran ta hle Arsenal lampoin thuthar an nei ve zela nizan lama khan English news rin tlak takin atarlan dana English midfielder tuna Sunderland tana khelmek Joe Bellingham chu senglu antum tur thu tarlan ania ama du tu Crystal Palace chu makhal antum thu antar lang bok Jude Bellingham a una pa Joe Bellingham hi tu naya ache thate ma wangin du tu anga khop maya auna pa ai point a tha hial theyang tia soi tu po an tam to hle hemi hi bozuin English club lian ten sengno tumin an hel ron chiam maya Crystal Palace nen soizom ani nuwa Arsenal lam an ron lang vele ta Bellingham hian Arsenal azom thut mai arinom ta hle Joe Bellingham hi tun din huna a hlut na hi
pau million somni vel ni tura ngai ani Manchester United lampoin antlap mel ma Liverpool chu makhalin antar malam thuam chak an tumna konga Brian Mbeumo chu senglu an tum tur thu tarlan ani vel eta English News 10 an tarlan dana Liverpool makhal tur hen United hian Mbeumo mana pau million somni pathum chu Brentford ne na pek antum ni hin alanga season kalme ka che thaber te jingami Mbeumo hian du tu anga chaudon ta a ang hle Manchester City lampoin Liverpool team chu makhalin Omar Marmoush su senglu antum tur thu tarlan ani vele ta Frankfurt forward sengnu tur hian amanza ta po pau million somnga the chu antum tur thu tarlan anni season chumalama player thate te funglian taka achunglama Omar Marmoush sian du tu anga khop maya City lama hian akal thut angem ti chu zo na lian tak anni Manchester United lampoin an midfielder poimo nitrin Casemiro chu shal chu antum ta niin alang chho zela Casemiro pohen chu apoi tilo niin thom aleng ve mek bok tundin huna Casemiro hi Saudi Pro League club Cristiano Ronaldo khelmek na Al Nassr lamchon senglu antum tur thu tarlan ania kar khata pau noi rugle singa vel hlo turin an thlemek ne tarlan ani bok Casemiro hi tundin huna United ta kar khata pau noi thum singa vel a hlo meka Saudi Pro League lam hian an thlem lung oi mai te po arinom ni in Talksport lam chuan an tarlang Spanish La Liga lam Barcelona lam point Liverpool atangin Darwin Nunes su senglu antum tur thu tarlan ani vele ta Liverpool in ashal an phal ni thom leng mek Darwin Nunes si an forward chuak mai turanga thom leng mek Robert Lewandowski mun ruak lo khatu tan an du thu tarlan anni komsom ni pangau pa Darwin Nunes si Liverpool hian in shal an phal thu an sei chiang to ni hin alanga beisaya phak lo ema wangin alaka do theina an nei lutuk to lo ni hin alang hemi hi mangtang kain Barca lam chon senglo an tum ta ni hin alanga Liverpool chu sanin Barcelona lama nuno hi kan mu thut mai te po arinom ta hle Spanish forward piang to zinga athaber te zinga mi kan ti thei tur Barcelona tan po ro pui thaka loin lan to David Villa point tu hnaya khan thuthar aron neya Lionel Messi le Lamine Yamal an khai khin chungchang a thuthar aron nei vele ta David Villa chuan Lamine Yamal hi tun din hmuna khovela player thaber te zinga mi ni turin a in cher hriam chho zela a that je po kan mu chho zel towa team tana atang kai je po kan mu chho zel bok aniang hi chu an piang zen zen lova miro pui big po alani ngei karing anni chuti rolin Lionel Messi ne na khai khin tur em chuanin ala tha tok lova Messi thiam na le Lamine Yamal thiam na te chu khai khin chi alani lo anni mitam takin Lionel Messi an aro pui zok don ni te point an soi thina hei hi thil nui zat thlak tak anni Lionel Messi ro pui sia an mu tok lo wang mai ni hin ka hria Lamine Yamal hi ka sei se lam ani lova miro pui tak chu ani nge yang ma se Lionel Messi nen em khai khin chia chon ka ngai lo ti in David Villa chuan asoi Gary Lineker point thu thar aron nei vele ta Arsenal team in striker thar an mamo thuran sei le ta in tuna an striker anga an chormek Gabriel Jesus chu a thatok lo nin asoya mithar an mamo ngei thu asoi zui bok Gary Lineker chuan Gabriel Jesus hi player thatak chu ani nge ya amai ro chu Mikel Artetan a team a kheltir dana hian a fit tok lo anni chu mai pe lama team ta na tangkai tok lo emema a nget lova khel that chang aneya a khel that lo nia chuanin engma lo mai ani thin anni center forward pangai kan ti angchi ani lo zia alang le thin na chu Arsenal po hian an tur nge hin ka ring anni mithar an mamoti hi ka soinon le du ting Gary Lineker chuan asoi Manchester United forward Marcus Rashford point du tu anei chho zel maya nizan lama khanin thuthar bera alan dana English forward Marcus Rashford hi Borussia Dortmund lamchon senglu antum tur thu an soita ni hin alanga Dortmund lama hianin Rashford hi akal mai te po arinom Marcus Rashford hi Dortmund in an du dan an tarlan dana anget chon senglu mai antum bik lo ni hin alanga season khat chuang tan lonin an ho anga andu chon angeta le antum ni tarlan ani bok English forward Marcus Rashford hi
achua mai rinna alian ta hle Colombian forward James Rodriguez point to thar anei ve zela a khelna Rayo Vallecanoin an chu zalen nuwa English Premier League club tenen soizom anile tameka nizan lama khanin news rin tlak takin atarlan dana Rodriguez hi classic transfer kongka ain honlai hianin Aston Villa, Wolverhampton, Fulham le Nottingham Forest te chuan senglu andu vek niin alanga Colombian forward hi English Premier League ka kan hmu le mai arinom Arsenal lampoin antlar malam thom chak antumna konga January transfer kongka in hong meka likang in chu Paris Saint-Germain atanga senglu antum tur thu tarlan ani vele ta South Korean forward hian tun din hmuna chawna thar machon achak thu asoi to niin alanga Paris Saint-Germain chu santura ain pe thu asoi niin alang bok hemi ani ta ka chonin likang in hi Arsenal lama kan hmu thut mai te po arinom ta hle Cristiano Ronaldo wan League 1 in Saudi Pro League alian zong ati chungchang in thuthar anga khop maya nizana ma khan Emmanuel Petit point thuthar aron nei vele ta Petit chuan Cristiano Ronaldo ngai dan hi a fulo khop maya Saudi Arabia aya League 1 atha zong ati hi thil maktak anni local se helai muna hin roning khel se League 1 hi za takin ron en se kai chuan ka duwa football azin konga Ronaldo hian thil tam tak a machona ama po hian za a phu hle anni chuti rolin atong du dan thren khatte hi chuan ril ru atin na thina Saudi Pro League le League 1 te chu khai khin chi ani lotin Emmanuel Petit chuan asoi hetiang kara hianin Neymar angai danero adang vele tatlat maya Neymar hi Saudi Pro League ka wanga tong chuange ti ero soizui ati tamthung nizan lama khanin Neymar hi media ten anzona League 1 in Saudi Pro League alian zok ti Cristiano Ronaldo soi ingai dan enge ti anzona chu Neymar an achanga Saudi Pro League hi alian zok ti ke point kapom thlap anni League 1 a hian hun rei tak kalo khel to thina Ronaldo an asoyang chi in Paris Saint-Germain kha King Park annom lova Paris Saint-Germain kha team lian anni ya anni ba khan lian annom lem lova chuwang chuan hin khali kha aul sam anni Cristiano Ronaldo soi hi adi khop maya Saudi Pro League a chon team lian tak tak kan oma player po helai muna hianin an thazok anni League 1 a ha chon team pakata player ro pui tak tak anom khom thuya Saudi Pro League a chon team tin hian player tha enga mozat an kolani ti hin Neymar chuan asoi Argentine forward Lionel Messi po Inter Miami chong contract thar an je pui don ti a chiang ta nizana makhan Major League Soccer Club Inter Miami lam chuan Lionel Messi hi season khat chuang tang contract an je bel pui le ni yin tarlan ania Lionel Messi hlo tur po hi US dollar noi riat vel ani do ni tarlan anni he thu hi US rama journalist lar tak mai Kezer Luis Merlo chuan atar langa Lionel Messi hi Inter Miami lama aumzui zel don ti a chiang ta tin ani chu English Premier League club Chelsea lam point thuthar maktak mai anron nei vele ta nizan lama khan Chelsea lam hian United atang Kobe Mainu chu senglu antum thu tarlan anita thut maya Enzo Maresca hen Kobe Mainu hi United lama contract thar Asia bel mayin senglu atum tur thu asoi ne tarlan anni Kobe Mainu hi tun din muna English midfielder zinga chon mabak eng tak nei ne tarlan ania United team tan po mi tangkai berte zinga mi ani der to bok amai ro chu tun din muna contract har Asia bel lova contract har Asia bel don lo ani chuan United team atangin senglu antum don ti na ani chu Chelsea trantu te han Kobe Mainu hi indu zong ani hlomem le Real Madrid forward Vinicius Junior hremna po aron chuak ta Carliam ta kar topa Valencia nen aning khel truma red card lo chuak Vinicius Junior hi anung chang moi lo wangin match ni hrem ania sumfai Euro zaruk choi turati ania Real Madrid po Euro za sari choi tura an hrem thu an soi sui bok Vinicius Junior kan soi ta khan FIFA award donglim ania amai ro chu anung chang ero atha chun zom lem chuang lova enton tlakin anung lo te po ati thei ome Valencia nen aning khel trum hian Valencia goalkeeper Dimitrievski chu anor tlunok maya hemi wang hin red card pek ania Real Madrid lam hian appeal tum viavin
Vinicius Junior ha red card pek tur ani lo hantima se Spanish Football Federation Disciplinary Committee lam chuan an ngai tu chian hnuwa Real Madrid forward hi athiam lo ngai ti an mutsuaka match ni chung in khel thailo tura an hrem baka sum choi turin an hrem zuita anni Vinicius Junior anung chang hi chu a thalutuk lova enge achung changa soidu te kan nei ve lomemle ole hati chin hatun tumata ni tamai se thirtu te ka channel mi ngai hlut sakai chunga lom thu ka soi tak meu anni like share le subscribe lom han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom jok te nen po in mu chhole zel kan tum anga nangni lam po in min han ngai ven sak zelula alomam ve wang